Oznake za stajanje prilikom učenja Kur'ana. Kada se nađe mali mim, označava nužno stajanje na riječi iznad koje se nalazi. Kada se nađe slovo la, označava zabranjeno stajanje na riječi iznad koje se nalazi. Kada dođe džim, označava da je jednako dozvoljeno stajanje i prelazak na riječi iznad koje se on nalazi. Kada nađemo riječicu sala, označava se da je dozvoljeno stajanje i prelazak na riječi iznad koje se nalazi, iako je prelazak na njoj preči. Kada nađemo riječ qala, znači da je dozvoljeno stajanje i prelazak na riječi iznad koje se nalazi, iako je stajanje na njoj preče. Kada nađemo dva trokuta u obliku tri tačke, to označava stajanje na jednoj od riječi iznad koje se nalazi, čime obavezno isključuje stajanje na drugoj riječi. Harf na kojem je sukun izostavljen ukazuje da se u potpunosti uklapa u sljedeći harf, ako se na njemu nalazi teždid. Harf na kojem je sukun izostavljen ukazuje da se nepotpuno uklapa u sljedeći harf, ako se na njemu ne nalazi teždid. Pred harfom ba su tenvini označeni tako da umjesto drugog hareketa stoji mali mim, dok je sukun na nunu pred harfom ba također zamijenjen malim mimom. To ukazuje da se umjesto glasa n kod tenvina, na primjer n, kao i n kod nevokaliziranog harfa nun, izgovara glas m, kao primjerima mim ba'di. Kod sljedećih harfova tenvin n izgovara se an, a fetha e izgovara se a ta slova su ha, ha, sad, dad, ta, za, ain, gajn i kaf. Uspravna crtica kada se nađe ukazuje na elif koji nije napisan, ali se čita. Pisanje hareketa tenvina un, en i in jednih iznad drugih ukazuje da se tenvin čita odsječno uz čist izgovor glasa n i ne uklapa se u sljedeći harf, kao što možemo vidjeti na ovoj maloj slici ovdje. No međutim, pisanje hareketa tenvina un, en i in jednih iza drugih, pri čemu je stavljen teštid na sljedeći harf, ukazuje na to da se tenvin u potpunosti uklapa u taj harf, kao što vidimo na ovoj ovdje slici. Pisanje hareketa tenvina un, en i in jednih iza drugih, pri čemu nije stavljen teštid na sljedeći harf, ukazuje da se tenvin djelimično uklapa u taj harf. Pisanje malih harfova u samom tekstu ukazuje da se oni čitaju iako su izostavljeni u Osmanovom pismu Mushafa, kao što vidimo u primjeru nunđi. Oznaka za med iznad harfa ukazuje na obavezu da se dugi samoglasnik izgovori preko uobičajene osnovne dužine, kako je to već objašnjeno u knjigama teđvida. Meddovi ili produženi izgovori ili mududi. Pod broj 1 imamo med tobi'i ili prirodna i osnovna dužina, a pojavljuje se prilikom izgovora harfa medda, elifa, ja'a ili vav ili kod stajanja na riječima koje se završavaju sa tenvinom n. Prirodna dužina traje koliko je potrebno da se izgovore dva hareketa. Pod broj 2 med munfasil ili rastavljena dužina. Pojavljuje se kada iza harfa medda dođe hemze u drugoj riječi. Dužina izgovora traje koliko 4 ili 5 dužina, a može i 2. Pod broj 3 med muttasil ili sastavljena dužina. Pojavljuje se kada iza harfa meda dođe hemze u istoj riječi, a ne u drugoj riječi, nego u istoj riječi. Dužina izgovora traje obavezno koliko 4 ili 5 dužina. Pod broj 4 med lazim ili nužni med. Pojavljuje se kada iza harfa meda dođe slovo sa stalnim sukunom. Dužina izgovora obavezno traje koliko 6 dužina. Med arid ili peti med je nestalni med. Pojavljuje se kada iza harfa meda dođe slovo sa nestalnim sukunom zbog stajanja. Dužina izgovora traje koliko 2, 4 ili 6 dužina. Pod broj 6 meddulin ili poluvokalna dužina i pojavljuje se kada slovo ja ili vav budu sakin, dakle sa sukunom, a prije njega se nađe harf sa fethom, a poslije njega nestalni sukun. Dužina izgovora traje koliko 2, 4 ili 6 dužina. Pravila ihfa'a. Ihfa ili uklapanje izgovarajući kroz nos. Kada nun sakin ili tenvin dođu ispred jednog od ihfa'ovi slova koji ima 15 i to fa, ta, dal, ta, za, za, da, kaf, sin, qaf, shin, džim, fa, zal i sad, onda se nun sakin ili tenvin nepotpuno uklapaju sljedeći harf, a uz korištenje gunneta ili izgovora glasa n ili tenvina n, in i un kroz nos. Postoji
vrsta ihfa'a koji se zove ihfa šefevi ili usmeno uklapanje izgovarajući kroz nos. Kada dođe harf mim, a on je sa sukunom na sebi, prije harfa ba, onda dolazi do nepotpunog uklapanja u izgovor kroz nos, koristeći pri tome usne koje se ne spajaju u potpunosti. Ilhar ili rastavljanje i odsječan izgovor. Kada nun sakin ili tenvin dođu prije jednog od izharovih harfova, kojih ima 6, a to su ha, 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 gajn, ajn i hemze, onda se nun sakin ili tenvin izgovaraju odsječno rastavivši se od spomenutog harfa. Ilhar mim ili odsječan izgovor harfa mim. Kada dođe harf ili slovo mim sa sukunom prije bilo kojeg harfa osim mima ili ba'a, onda se mim odsječno, jasno i bez uklapanja izgovara. Idgami. Idgami se dijeli na nekoliko vrsta. Idgam ma'al gunna ili uklapanje kroz nos. Kada nun sakin ili tenvin dođu prije jednog od 4 harfa, i to vav, nun, mim i ja, onda se nun sakin ili tenvin nepotpuno uklapaju u njega propuštajući glas kroz nos. Kada nun sakin dođe prije nekog od spomenutih harfova u istoj riječi, onda se u njega ne uklapa. Idgam bila gunna ili uklapanje bez propuštanja glasa kroz nos. I to biva kada nun sakin ili tenvin dođu prije jednog od 2 harfa, i to lam ili ra, onda se nun sakin ili tenvin potpuno sa teždidom uklapaju u njega, ne propuštajući glas kroz nos i ne zadržavajući se na njemu. Idgam mithlein ili uklapanje 2 ista harfa. Kada 2 ista harfa dođu jedan do drugog, i to prvi sakin, a drugi sa haraketom, onda će se u potpunosti uklopiti jedan u drugi sa teždidom. Idgam muteđanisein ili uklapanje srodnih harfova biva kada jedan srodan harf bude sakin, a drugi sa haraketom, dakle ili fethom ili damom ili kesrom. Srodni harfovi su pod broj 1 ta, dal i ta, pod broj 2 tha, zal i za, i pod broj 3 su ba i mim. Uklapanje biva potpuno tako što se prvi harf uklapa u drugi i ne ostaje od njega nikakvog traga, a drugi harf se uči podvostručeno. Idgam mutaqaribain ili uklapanje bliskih harfova. Uklapanje bliskih harfova biva kada jedan blizak harf bude sa sukunom, a drugi sa haraketom, dakle fethom, dammom ili kesrom, a bliski harfovi su pod broj 1 kaf i qaf, i pod broj 2 ra i lam. Uklapanje biva potpuno tako što se prvi harf uklapa u drugi i ne ostaje od njega nikakvog traga, a drugi harf se uči podvostručeno. Propisi iqlaba ili pretvaranje jednog harfa u drugi. Kada nun sakin ili tenvin dođu prije harfa ba, onda se nun nepotpuno pretvara u mim, uz izgovor kroz nos, koristeći pri tome usne koje se ne spajaju u potpunosti. Izgovor podvostručenog mima i nuna. Kada su mim i nun podvostručeni sa teždidom, izgovaraju se sa gunnom ili propuštanjem glasa kroz nos, zadržavajući se na njima koliko 2 dužine. Propisi qalqale ili odskakanja glasa u izgovoru. Kada jedan od 5 harfova qalqale dođe sa sukunom, onda se izgovori odsječno i odskočno. Harfovi qalqale su dal, džim, ba, ta i qaf. Propisi izgovora slova ra. Harf ra se izgovara krupno kada na njemu stoji fetha ili damma, pa kažemo ra ili ru, a krupan izgovor harfa ra će također biti kada je ra sa sukunom, a prije njega stoji slovo sa fethom ili dammom, te ako je on sakin, a prije njega ili poslije njega dođe jedan od krupnih harfova. Izgovor riječi Allah. Kada prije uzvišenog imena Allah dođe fetha ili damma, onda se ime Allah izgovara krupno, pa kažemo Wallahi. A kada dođe kesra, onda se izgovara tanko, pa kažemo Billahi. Principi izvornog islamskog rada. Pridružiti se pozivu svih Allahu i poslanika i vjerovjesnika u čisti tauhid, to jest jednoću uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ibadet činiti samo njemu uzvišenom i spriječavati širk kao najveći grijeh koji se ne oprašta onome ko se od njega ne pokaje. Islam crpiti iz njegovih izvora, Kur'ana i sunneta, usaglašavajući ih sa shvatanjem ashaba koji su najbolje poznavali ovu vjeru, najbolje po njoj radili i za nju se zalagali. Sam Kur'an je garancija njihove ispravnosti. Važno je slijediti poznatu i od ummeta priznatu islamsku ulemu koja izvorno tumači islam. Oni nisu sveti niti nepogriješivi,
ali nisu ni prokleti zbog grešaka koje učine svojim ištihadom, tako da im se priznaje njihovo pravo poštivanja, zaštite i slijeđenja koliko su dokazima potkrepljeni. Zalagati se za sticanje, širenje šerijetskog znanja kojim se prepoznaje istina od zablude i upoznaje način ibadeta uzvišenom Allahu, kao i ostali propisi vjere i svakodnevnog života. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava i tumači Kur'an. Po njemu se prepoznaju sljedbenici istine kod razilaženja među ljudima. Zastupati srednji, umjereni, pravedni pravac koji je legalizovan objavom, od njega ne odstupati bez obzira na poteškoće, prepreke i spletke koje se na pravom putu postavljaju. Srednji put nije ni jedna krajnost, bilo da se radi o popuštanju vjeri ili pretjerivanju i dodavanju na propise onoga što nije od njih. Srednji umjereni put nije put običaja niti ljudskih nahođenja i pretpostavki, kao ni sredina između istine i neistine. Potrebno je suprotstaviti se svakoj novotariji u vjeri, pobrinuti se za njeno ukidanje, jer je to falsifikat vjere i vid njenog rušenja. Suprotstaviti se korištenju vjere u svrhu ličnog koristoljublja. Treba živjeti za islam, a ne od islama. Suprotstaviti se monopolu nad vjerom i manipulisanju narodom preko nje. Naređivati dobro i odvraćati od zla nužnost je ispravnosti i opstanka društva. Djela i riječi su od imana koji se opet povećava i smanjuje prema djelima, suprotno shvatanju murdžija. Veliki griješnici, mimo onih koji učine širk i kufr i ostave vjeru, nisu u kategoriji nevjernika, već griješnika, suprotno shvatanju haridžija. Dužnost je pridržavanje datih obećanja, sklopljenih ugovora i dogovora, makar se radilo i o nevjernicima. Ne slijediti vjeru orijentalista, niti njihovih učenika, kao ni škole nevjernika koje obrazuju kadrove za tumačenje islama. Obaveza je pozivati u islam mudro i lijepim savjetom, te raspravljati na najljepši način. Islam je savršen u cijelosti i njegova primjena je garant uspjeha na svakom mjestu i vremenu. Uzvišeni Allah je zadovoljan jedino islamom kao vjerom i to samo onakvim kakav je i objavljen. Islam i uputa su najveće blagodati Allahove kojima vjernik treba da se raduje i bude ponosan. Emanet vjere Islama je najveći emanet i odgovornost koju je čovjek preuzeo na sebe i za koji će biti pitan. Cilj ne opravdava sredstvo i ne može se nedozvoljenim ili haram stvarima ići ka cilju. Sam nijet i namjera nisu dovoljni, nužno je potrebno da su djela u skladu sa propisima. Nikome nepravdu ne činiti, bilo da se radi o muslimanima, nemuslimanima, životinjama, prirodi ili ostalim stvarima, a isto tako ne dozvoliti da se nama nepravda čini. Pomagati muslimane i braniti i štititi od napada i nasrtaja, zalagati se i boriti za interese islama i muslimana gdje god oni bili, pružiti zaštitu slabima i obespravljenima, ispričavati silnike i nepravednike u činjenju zla. Ne slijediti običaje i tradiciju koja nije u skladu sa propisima islama, ustrajavati na pravom putu i biti postojan u pridržavanju propisa, te stalno nastojati biti ispravan. Vjerovati i slijediti muhkem ili jasne ajete koji su temelji knjige, a mutešabih ili manje jasne ili nejasne ajete vjerovati i vraćati njihovo značenje na jasne ajete. Oznaka i svojstvo zabludjeli je da ostavljaju jasne ajete i otvorenim se suprotstavljaju, a drže se nejasnih ajeta. Kloniti se neutemeljeni i beskorisnih rasprava zaosnovanih na pretpostavkama i različitim filozofijama. Jedan je pravi put, a ostali su putevi zablude. Islam svojim propisima obuhvata cjelokupni ljudski život, sve čovjekove radnje, stanja i događaje, radilo se o pojedincima ili zajednicama. Islam nije ograničen samo na ibadete, dakle vjerske obrede, niti samo na džamije. Vjera, Islam se ne smije i ne može odvojiti od svakodnevnog praktičnog života. Sve što imamo je od Allaha i njegov je posjed, a nama je dato na raspolaganje samo u okvirima Allahovog zadovoljstva koje se ogleda kroz izvršavanje propisa vjere. Vjernici jačaju strpljenjem na putu iskušenja koja su neminovna. Obaveza je suprotstaviti se korupciji u svim vidovima, voliti i pomagati u ime Allaha i prezirati i odricati se u ime Allaha, vjerovati u sve od Allaha objavljeno i raditi po posljednjoj objavi, biti ponosan islamom i ne posustajati, raditi i zalagati se za islam uz iskrenost i revnosnost u tome, vjerovati u kadar, to jest da nam nije moglo priteći ono što nas je zaobišlo, te da nas nije moglo zaobići ono što nas je pogodilo. Islamsko bratstvo je obaveza i put ka prosperitetu muslimana, kako bi vršili svoju ulogu među narodima svijeta, donoseći i uspostavljajući istinu i pravdu. Međusobna saradnja sa muslimanima može biti na osnovu dobročinstva i bogobojaznosti u mjeri njihovog pristajanja uz izvorni islam, a nikako pristajanja uz grijeh i neprijateljstvo. Muslimani se ne smiju dijeliti na grupe, partije i frakcije, već je dužno svima čvrsto se prihvatiti za Allahovo tebareke ve taala uže.